Odličan preokret u drugome poluvremenu nakon borbe i međusobne s nama, sami sa svojom igrom i s borcem. Pa je nastavilo se nekako od zadnje dvije utakmice, neki grč, neki problemi. I onda u drugom poluvremenu kao da izađe nova ekipa, ne znam, u slačionici smo se nekako skupili, stali, dobili smo dobru porciju od trenera i na teren izađe skroz druga ekipa, borbenija, obranu smo igrali savršeno, povezali smo se u napadu, bili smo smireniji nego inače i to je preokret. To je sport i mislim da smo to itekako zaslužili. Mislim da je uz Marina u igri i ti na golu, Josipe, da si donio taj toliko potreban preokret u drugome dijelu. Pa uz ovako dobru obranu nije ni bilo, onda je puno lakše i braniti. Tvoja najbolja partija od kada si došao u Našice i najvažnija? Definitivno da je najbolja. Dobro, ono prema čemu sada gledamo još su dvije utakmice u Crnoj Gori, Lovćen i Sutjeska i osiguranje 5. mjesta u premijernoj sezoni SEHA lige. Ba da, i tamo isto u Crnoj Gori očekujemo 2 pobjede. Evo, da ostanemo 5. Hvala ti. Marine, tvoj pogled prema naprijed još ove 2 utakmice SEHA lige? Pa prva utakmica u Cetinju će biti dosta teška, vruć teren, dole se teško osvajaju bodovi. Mislim, ako odigramo ovako ko drugo poluvrijeme da pobjeda ne bi trebala doći u pitanje. U Nikšiću očekujemo možda lakšu utakmicu, međutim nema opuštanja, treba nam novi bodovi, 6 bodova očekujemo da zadržimo ovu 5. poziciju za koju smatram da je uspjeh. Bili smo jako blizu, Final Fouru neke nijanse se odlučivale, pa ne znam, zadnje minute nekih utakmica, ali dobro, idemo dalje. Slijedi nam onda Hrvatska liga i to je to. I podrška našem golmanu, najbolje je bilo danas, iskreno. Naravno, naravno. Još samo jedno pitanje. Što sad zapravo gledati kao sliku trenutačnog stanja u ekipi ili tražiti neku zlatnu sredinu? Da li gledati prvo poluvrijeme ili drugo poluvrijeme ili možda ovaj odmor u slačionici? Pa ne znam šta da kažem. Stvarno, nakon ove 2 utakmice izgledali smo katastrofalno prvo poluvrijeme, nekako tmurno, čak i publika nije nas vodila. U drugom poluvremenu se publika probudila. Ja bih rekao drugo poluvrijeme. Mislim da smo puno puta pokazali da možemo igrati kao drugo poluvrijeme, pa nek to bude drugo poluvrijeme. Odlično, svaka čast Josipe, još jedno velike čestitke, idemo dalje. Idemo.